Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men darde ka lawol kisal haray ko teddungal molanangal wonande la min Abdallah Diallo Bruxelles fottugol ɗo e fadidatu al oustaz al akh al fadil oustaz Abdallah tokora mombeya haray inchallah minen ari jiwragol ɓe ɗo haray noon sa yiidi e gando a fotti e gando haray koye waɗi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki kon iza marartum bi riyadil janna farta'u wa alihi wa ashabihi ajma'in kono woniri Cheikh Abdallah haray ɗo ko sharaful li no arabu ɓe wirta noon teddungal wonande lan tindugol e moɗon e nde ɗo nokkure teddunde e oɗo sa'i teddugo kamɓe woni e jaɓande miɗo fedditi tum kan karamokoɓe communauté men on yo yettu Allah jarna Allah dango maɓɓe gonno notede alhamdulillah daare jama men on wallahi daare sukaɓe yewruɓe Amérique daare yewruɓe Asie daare gasi joni ko saji haray ɗo min ala tonginde moƴƴa han fewno ko leere fowtagol seeɗa haray fi ujalatin saria ko wonno wasiyoto ɗon haray yimɓe meɗen ɓen no iwri adna Allah on fof no maki ɗon noon Europe Asie Afrique no iwra jama men arɗo ɗo on fof o be yo toro Allah yo Allah fukkan ɗum bakkatuji muɗum amin amin be yo toro Allah yo Allahu tabaraka wa taala woɗɗinmo yiitanare mo aljanna amin amin wota goɗɗulama Allahu akbar wideedi karamokoɓe Allahu akbar kono wonande annduɗo o anda wona enen ɗo wona wiyeede ko mawɓe men